ti one de ade nyinaa mu obema no esiwie no onyame ema ne siwie if we say inana pay wagime na wunyi mfiri ho na wode beto abribia ewade nhyira no nyokese it's a great God nyame ye nyame keto abio mi peno no wotumi a se yede ne kɔ abosomfie kora abosom no ebubu na abosom no buwia kamfo no inana pay fraunu ebi nana pay kacha se na ya na ni sasensen kacha so so for ke so be wie no be ka bibi a kire no ne ya na ne nan asensen no ne ne bi apart from nyame ayaresa no so for ke be ka bibi a kire nsa na masode fifidi so within the next 20 minutes na Adom 106.3 Adom Ahengua edikan ende ya wade nyame ay enche bia me no beko onyame asem tiende asem a mewo edema wo ansa na yakọ onyame asem Are you satisfied with the life you are living? Don't allow negative people. Life is about moving forward. Accept changes in time and people. Looking forward to what makes you stronger, better. Leave the tension. Feel the joy. Forget the worry. Hold the peace. Leave the pain and always be happy. Good morning, son for Shwesanya uti asujitum openisa eyemaw emma nipa bia womo de abribi omubu nipa bem enwia emma wa hoode awomu no wa hoode kuta no ekofom o hwere wa hoode abrabo ayebo we ni nyina ne se nipa prekokan na nye ni da so bi se ananya obotai se obomoden so be gina wayenam ubeye ni papa ubeye be papa den so besore woni beje ubema ade bi e hyew so no etumi akọ odadwen no fato nchen isanse enije da bi e wo hode ma ende injana pe mema wachi senia sempa Matthew chapter 28 make kind verse 5 but read, for I know that you seek Jesus who was crucified. Bra Yesu owuye na ekosie no omu pemfifimu ema omu pese omu hunu ni esi no nokora wom trosem se omu ko so mu ko hwehwe Yesu mu dem no so na Yesu pie na Yesu pie ye na omu hu Yesu no emei no makometu no mu nenam ho menim se mo hwehwe Yesu orofo na pe mene uche nyame asem se fear not or do not be afraid, for God knows what you tia misi mensuro ema wa bemumbu wetin ya hwehwe sa 83 years 85 years 10 years ebia na hwehwe awo wunya hwehwe apomudin wunya opesikabi wunya nsuro nyame nim ni awufom mensuro efrise ni awuhwehwe no nyame nim pa na nipa bi abekika ni emfata e de akiro mensuro. You see, anapemi wasa mi show bi nkran se ensuro ni awufam bia ohun awuntumi nda ti Bible say nyame eka kire embai se mensu onofiti mesi mensuro esanse enche mi show nkran
Bible say emba no chinchin no mu hwehwe Yesu no mu hunu no within a second if call no pe ni awdwendwe ho no unsabeka enyame wanwa se ne nyame betumi asomo obi ema nipa na tumi aba wakwan mu obemu akoma to yem bofo ni se mamu nsuro adan emba yi chi edi uten enu ntina na pe nyame mama ba radio so na me ka kire say fear not ensuro niafo mbia ensuro esan say nieti ni kwanse husuro ni se nyame nim adofuti nyame a obo no o say mensuro ifri say onu nyame a obo wi onu nyame o ka ho mensuro ifri so no ene friend nyame minim nia wo fom but as long as a woman adepe e wo sa bosumi ya ye friend April main sa nyame obekora wo so obehwe wo so obe wo hia de ama obe wo bisa de ama onim disappointment awabam onim senia obi etumi ase wodwuma ase wosika amedie ompo onewo ene wo ho ose se wona munsumu a onewo ene wo ho wona mojemu a se ye wabrabo wankasa wabrabo mu hawo se wo babi ni su ene ban ena etete minim ni e hawo batade ba ko a me pese oti ase ne se nyame onim ni awofom no na nyame obeyiu edi fim mensuro esanse God will prove himself nyame ose bohe mode momra enso ano na wakoma to yem nyame bofo ne kacho mo se momra na mombehwe bibia ede ne toye eto yem onimu hawo onimu dadwen nanso onimu hawo nu dadwen keke osan wo solution ede mawo nyame e won so ano ede be mawo enti say ya ware in bibia wo solution wo enti God will connect you tie be so tia say nyame obe connect you onim onu ne orechichefo nyame onu no bo wiase nyina no bofo ne ka kire mma ne se mundi mechi orofo emma wa bemumbu empendudu a ukoso udi onyankopon nechi empendudu a usori na pa udi asidade mano me pese uti asese bebia o solution ewo bia no nyame ewo solution bi ede mawo endi hu ewu enkoboso mi ho enko konfo bi ho o de sika na ye din enkoje sakawa batade ba kope a sese wo ye ede mamne se wodo hu nya ewo nyamim se nyame ebeye edbemo ti anape midi wusi no me pese oti asese mensuro efrise nyame nim one u location bibia wono nyame nim miensa so wie bi fria nyame oye kwankyerefo nyame intono obedi wanim na wakyere wo kwan eti adom keke but odowa beto ha se ne be ya wo ubenya solution bi e de ama wo dadwen enu nti ne na pe metifidi no so na ma hye obo na ma hye onkran se anape twebe me fro nua bi no nti efrise nyame enim ni awofo munyina no no a esese wokọ na wokuduru ho so a wakoma ebeto yem indanapi fear not for the Lord is with you ensuro esanse nyame se onyo bi a odi nipa ehwambo nemum oye nyame a abrebia no okae ne mba ntiana pembe so tiase irade bekao wati irade obekao na wayo ende anape na menim se irade beyo kase irade inshira obebre all you've done for me just because of you Yahweh may your holy name be praised I am who I am today just because of you Yahweh may your holy name be praised omnipotent
Okay, answer me do besinu for pen ni paper chro no ma we ma me mpacho. The love you have for me. You pick me from the dust and you walk For pen ni paper me mpacho wa fa enti bia me ma na ma be. grace. Glorified by grace. Yeah. Na ma me de ma on 0244 710 311 0244 710 kuna for prisoners ohun omomobo na oyo mo adoye no wo de fem nyankopon me papa bi eno kan na sem o say no be mouth ye papa bishop Osuansa na sem ne say me wo vision me pese me ye bibi edeboa prisoners nemum me nko a mentumi ye nemo mi wo team a mo ye etifo a etim wa Adom 106.3 kitwe bi enswa every 100 cities ekosi 20,000 30,000 whatever thousands I'll be to me whether city or euro of integrity in the first one or ye first one pepepe second one in enso waye krado so na ma no all this can be faso edbebua bishop project no 0244 710 311 0244 710 311 na edin na beba no mepato enye bishop ya Osuansa din no be hu na mom ubenya Samuel Odame ono ene abrantia obehwe sa sika so kama na mapapa so nensa aka intimity 33 ye din ye yawo usum kra na ye yawo udanyane a wuntumi engina ho street enante esese wotena ho kakra manoche ansana wotumi egina wonanso na wanante ebia obabi ewo asthma waso wo asthma ni amede chaw eye so simple ena amede chaw se obeye nko ade a ebeboa wo wonti ene nana pe metwa message pains ewo Johnson uyobi unye sure se ne ahwe no prostrate uye sure se uye nya challenge ewo ho uyobi a wonan ya betumi aye akwala betumi aye opening ebetumi aye enchirihwe nemum ade echiri ne se onye e ma wo side effect ma ebe ma wo cholesterol enso beye kama pato wo cholesterol no wo high ti garlic eno na meka wasem pe garlic boneni baako miensa anase 9 na fegum ebia ukoda na de gum na esi umpa ho o sorry at the first thing na bo sa nsu no num sa nsu ni nyina within 5 minutes 10 minutes na wanu nsu no nyina wie ebe wura system no mo ebe na hwade wo ho na oti half migraine a pile half o de ye ntu ye no anapa betumi yisu no bese 3 times a day anapa ewia embre o de no o ye no one onom no miensa na sesa na waseduane obedi a enkwan abom ana stew eka hono enwa garlic no buneni no baako miensa na twifafra aha o de fra obeye okay enche me ma bese 2 weeks wo be ho resource 38 024 28 999 38 osofo Eric enamne wakase